jatah isu oleh adik. Lupa ju bani juk kekai. Pakaian urang inang sino hanjit ketat-ketat. Butruk itu bulonggar. Jadi be urang inang pakai pakaian PDYLB, Pudiyang Lubu. Nya miuruh lewat kelung yan. Ya, ngatanya wonder. Yang perempuan teruk kak kenang je ngatanya. Yang pakai pakaian ke ketat, hanjit. Dalam agama kita bila gaya hancit. Miu lucok baju gamis kan bu ketat-ketat bu belonggar. Masya-Allah miu teruk kena siap ron sehat. En kenang ia mon dino mentang tumur ni. Walaupun menunggu ke mesin. Sebab tiga-tiga ia kita tengok ia mon bor. Mengapah tiga-tiga. Yang lagi pajuh di kameng ni. Kemudian suasana ke ibu-ibu, bapak-bapak kalian tengah membangun. Nyo kurang nyaman bacut. Lebih-lebih kan baru yang tengah dipersiapkan tempat mana. Yang kurang iya bacut rumah ni. Rumah ni. Uinang silagayan cik. Hana nyaman bacut kadang-kadang sinya aron barokon ni lang ase. Sah? Barokon lah masih. Dia pakai ase nak kipas angin lom, dia menan suum. Sehat. Padahal otak timang teh ada ceng 25 kilo sakai. Tapi tumbuk suum. Kamu gapah karing ke orang tua. Megapah karing menggading cangguk masa putiju muguk muda. Sino hana ase. Ase kiban, ase alami. Kiban ase alami buka jendela tamang juangan. Kita yo hana donor darah. Insyaallah terus kena 3 gana donor darah. Lusot dah donor ke jamuk. Antai dengar tak beut kah? Dengar tak sebayang kadang-kadang ijak jamuk ikam. Kakak tak kira donor je. Baik popoh mana ni pi makhluk Allah. Icok darah putih hana upu. Jadi tentang kehanayaman yo kamu lakai maaf. Menanci kadang nyo mari na yang agak lama lebih yang duduk melapur. Nyo insyaallah dalam waktu dekat akan terus tapi hana dulu. Nyo pemah mudah-mudahan dengan kerjasama kita nyo kamu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, umi-umi mengandung, anak kita akan sukses. Insyaallah. Khusus anak kamu yang aliyah, nyo sekolah kita nyonya akan belajar kitab gundul. Belasanya untuk mulai. Baca kitab hana baris. Maka ron yang ja aliyah hana pernah tinggal dalam dayah wate SMP nyo nu habis. Hana wate ron tu main-main. Puai nang puagam habis. Habis iban cara berjigit. Karena nyo menjelang Idul Adha ke pre kita nyo ura Arafah. Yang jauh-jauh nawa. Yang kota Banda Aceh macam wo. Pre ura Arafah yang ke singa ura raya, mak pegang kedua. Orangnya sakai pre. Bak kelima ura raya balik bagah-bagah kena akan dipegat ujian balik. Nyo yang susah awak kah yang katrik-katrik. Bawa baru galak itu hana pre. Jadi lagian mudah-mudahan tiga trik kita nyo dengan kerjasama yang baik, insyaallah anak kita akan sukses. Buni yakin kamu akan berbuat semampu kamu supaya anak ron bejit ke anak yang bermanfaat, yang inang bejit ke anak yang salihah, yang agam bejit ke anak yang saleh. Walaupun na yang nan kadang langkawannya salihah, tapi mihana ilmu agama han jadi salihah haji. Menanci agam kadang na Muhammad Saleh, mihana jumah ibu kakak hana saleh haji. Insyaallah kamu akan berusaha sekuat tenaga
Allah ni buka pintu ilmu kepada anak-anak kita nyo, sehingga pun munyo kita nyo terhadap Allah, nyo anak nyo berjid ke penolong kita nyo. Ono mentang mari sama-sama kita baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح علينا أبواب العلوم والفهوم وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونوّر قلوبنا بنورك يا الله اللهم زدنا علما وعملا ربنا زدنا إيمانا ويقينا ربنا زدنا تقيا ربنا زدنا هدى ربنا زدنا تكريما وتشريفا ومهابة وبرا اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا فتوح السماوية افتح لنا فتوح الأرضية افتح لنا فتوح الصدقية افتح لنا فتوح العمرية اللهم اجعل معهدنا هذا ومدرستنا وبيوتنا مجمعا للعلماء ومجمعا للأتقياء ومجمعا للصلحاء ومجمعا للحبائب ومجمعا لأهل الخير اللهم كمل معانيها ووسع أراضيها واكثر أنوارها واكثر تلامذها وأدم بركاتها وابقيها إلى يوم الدين بدون مهنة ولا بلية إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا واجعل أهلنا وذريتنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة والشقاوة اللهم اجمع الناس على حزبنا وجمعيتنا بالمحبة والألفة واجعل أحزابنا غالبين غير مغلوبين بقدرتك ونصرك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. Jadi kepada wali murid memandum dan anak-anak kamu nyo wali murid hanji wo mesirom nyo golom dia paju hubu golom dia kanduri nyo kanduri ilung pi kebetulan uro Sabtu nyo tun almarhum urang si abul lo. Jadi bek susah walaupun na musaho anu yatim minung ke yatim yang lu kanduri keron ke nadan yatim. Bek susah kanduri tun dia terpajuh oleh kita walu sunnah jamaah. Ke gom ni hai tabiki. Pajuh ju. Sebab long hana yatim le. Walaupun nyo memang long kanduri kurung si long yang ka meninggal ilung hana yatim. Hana yatim. Ru hana agam pun kira ni nang pun kana cuco dong tu. Jadi hana long izin wo wali-wali murid ni golom pajuh kanduri pupu yang mudah. Ngang ke masin pun yang mudahnya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.